Ne vidimo ih, ne prepoznajemo ih, a mijenjaju svijet oko nas. Nečujno, ali sigurno, invazivne strane vrste mijenjaju prirodu Zapadnog Balkana, rijeke, šume, polja i vode koje poznajemo. Invazivne strane vrste su biljke, životinje i mikroorganizmi koji ne pripadaju našim ekosistemima. Dolaze putem trgovine, transporta, poljoprivrede, a ponekad i najobičnijim ljudskim aktivnostima, puštanjem akvarijumskih riba u jezera ili sadnjom ukrasnih biljaka u baštama. Jednom kada se uspostave, šire se brzo. Potiskuju domaće vrste, narušavaju ekosisteme, ugrožavaju poljoprivredu, pa čak i ljudsko zdravlje. Na Zapadnom Balkanu region slovi za jednu od najvećih rezervi biodiverziteta u Europi. Pritisak raste. Naučnici upozoravaju da je broj invazivnih vrsta u stalnom porastu, a posljedice često postaju vidljive tek kada je šteta već učinjena. EU4Green supports the Western Balkans in several contexts of invasive alien species. So firstly, we support the Western Balkans in aligning with EU standards in the context of invasive alien species. Secondly, we carry out workshops, as this workshop today, to facilitate cooperation on regional level. The Western Balkans are closely aligned regarding their nature, and as we all know, biodiversity does not know any borders, and so neither do invasive alien species. This is why regional approaches can be very helpful in acting against invasive alien species. Lastly, we also try to raise awareness among citizens, because this is a key to effective prevention and management of invasive alien species. Upravo zato projekat EU4Green danas je zvanično pokrenuo regionalnu kampanju pod nazivom Invazivne strane vrste – tiha prijetnja našoj prirodi. Kampanja ima za cilj da ovu kompleksnu temu približi građanima, institucijama i donosiocima odluka širom regiona. The most important legislation related to invasive alien species is the so-called Invasive Alien Species Regulation. It entered into force in 2015, and member states are currently in the process of implementing all the bits and pieces that this regulation entails. And struggling with it. But also this is a learning experience, and the Western Balkan countries who are trying to implement this legislation as well will have similar struggles. So having this kind of exchange between the economies but also with member states is quite crucial to understand the problems and hopefully also the solutions to the problem. Kroz digitalne sadržaje, društvene mreže i edukativne materijale, kampanja šalje jednu jasnu poruku. Prevencija je najefikasnije i najjeftinije rješenje. Rano prepoznavanje, brza reakcija i regionalna saradnja. To su 3 ključna stuba zaštite naše prirode. Monitoringom ovih invazivnih vrsta, za koje ste već čuli od kolega, da predstavljaju opasnost ne samo po čovjeka, po biodiverzitet, već i po zdravlje, samim tim turizam, kao i veliki značaj imaju na naš ekonomski aspekt. Ono što je jako važno jeste da imamo ključnu poruku prema svim institucijama kao i svim građanima Crne Gore, da ovaj problem nije problem samo pojedinca ili zaštite određene vrste našeg biodiverziteta, već je zapravo predstavlja bolju budućnost svih nas ukoliko zajedno budemo radili zajedničkim snagama u borbi, odnosno jačanju naših kapaciteta i što boljem osvješćavanju kako naših institucionalnih, tako i naših drugih kapaciteta. Priroda nema granice, a zaštita prirode ne smije da ih ima. Kampanja Invazivne strane vrste – tiha prijetnja našoj prirodi pokrenuta je širom Zapadnog Balkana i poziva svakog od nas da bude dio rješenja, jer ono što danas ne prepoznajemo, sutra može zauvijek da promijeni naš svijet.